umubyeyi wanjye cyangwa se Imana. I'm happy I'm in my father's house once again. Aha ngaha ngeze hano mpora mnezerewe cyane. When I'm here, I'm always grateful. Amazina kugira ngo batangire ni Pastor Julius. Those are the names. Ndatuka Nyakashongora. Nakasongola district. Hari Faith Center. Faith Center. Nyakashongora. Nakaseke na Masindi. So I lead Nakasongola, Nakaseke, and Masindi, the 3 districts. I'm grateful to be at the headquarters again. I'm grateful for our apostle. The honor is increasing, going up day by day. Praise God. Those are the names. In Uganda. Ndashimira Imana yatuleze ubwo yatuzanye okubera abajulizi kuza kuba abahamya umubyeyi wacu waffe Uganda iwacu Uganda tuba tusimba abantu iyo dushima abantu bakuru cyangwa n'abayobozi Yesu yebazibwe barishimwe hagati n'ababi wacu bakunda cyane bagala nnyo and showing us the way to heaven. Amen. Amen. Tuvuze n'imisandufu tunezerewe cyane ekikolo ekyabaddewo kyo ubwo umuhango w'ejo cyaraze turi ku mazima cyagaragaje ko turi mu nzira yo kwiyongera okugoberera kandi tugiye gukomeza gukurikira Subira atagenda kwongera wala nitacyogende nicyo natekerezaga ko ari muvura agenda kwajya yageze cyogera kandi nacyo ndi muvuze nzakiriza mu nyumba ya tata ubundi mubivuge naye yagereraho umwana nakora ki niwe uhitamo akavuga nayo gira umwana wanjye ni wati barize ngo hari ikindi haleluya naye turina cyetuita sapu oba gold ari nyumba yawe sababu mukama bakoze yo marisa Imana ibabosha cyane turi bamusanyo ibindera cy'usegende cyuka cyuko tugeze kirahinduka isinahinduka ariko ejo bande bamwambaze bigoye birara abandi batategereke ibintu bitumvikana ariko ndashima Imana kuko ntabwo kiri hano Imana iramucyura kandi tuzabwira kubera ku Yesu kuri Kristo kuko turi mani kuko inzira ya Yesu badade bafe dukomera ababyeyi bacu tubakurikire bazatugeza aho tugomba kugera bani bakama I'm not a visitor here. I'm a child in this house. And indeed a child. Glory to God. I thank God for Papa. My God, you are a great God. Name kids the father come from. But glory to God. I thank God indeed for our daughter. Be blessed mightily for being patient. If she was patient, she I don't see my size.
I know you bishop. Hallelujah. Dr. Apostle Joseph Serwanda. I pray that worship together at Bishop Serwanda's church. So one of the pastors that was at that church came on and I followed her. So transport wasn't easy. And Hallelujah. I want to show you man cyane kuga papa boy. Ndashimana kuga mama wa boy. Mama boy ndashimana kuga shangazi. Ndashimana kuga brother wa Kisara ya fande. Na kuga mama muto. Ndashimana muto. Peace imana mo mushumba wanjye. Peace my daughter. Yakisiye umwanya papa ndacyari shima. Blessed to be our ndashimana yakije covid yewe narapfuye ariko imana magara wakomeze watwigishije kwizera. You taught us faith. nararembye ndavuga waba ntabwo napfa pisi atagira hasi y'ibibaho. I cannot die without my daughter. Natasha ahagarara umukobwa wanjye. That is my daughter. ndavuga umukobwa ntabwo napfa musikumu mvuga n'umusaza wabo ukurikira pisi ubu ari guru arafase arasoza umwaka ukwezi kwa ariko ndavuga wa kanisa sire kwizera papa yanseje yorose kwizera nitwa batamuriza Sara Karinda mama Peace cyangwa mama Natasha. Imana bashuje mu izina ry'Umwami Yesu. Umubyeyi wacu Our father, Apostle our apostle, Peter Kamusenzi, Peter, dushimye Imana uyu munsi. we thank God for today. Amateka yawe natwe ni maremare cyane. Your history with us is quite long. Hari bimwe umuntu yakwibagirwa ariko ntabwo twakwibagirwa kubahuza umuryango wacu. Some can't be forgotten, but we can never forget that you have our family. Wenda abantu bakanombe bazi yuko uzi cyane. Maybe people here think they know you more, Ariko ndahamya yuko bataturusha kukumenya. but I believe they don't know you like we do. Mfite ibintu ntajya nibagirwa. Things that I don't forget in life Uza mu muryango wacu. is a day you came in our family Imana imaze kugutumamo. when God had sent you to us. Umukecuru wacu yakundaga kurwaragurika. Our mother used to fall sick. Ndetse ngewe njya mubwira ngo ngo uri mu myaka y'inyongera muri kunze kubikoresha mu kiganiro uri mu myaka y'inyongeza gusa. I usually tell her you are in years of bonus years. Kubera yuko twumvaga atazagera muri ibi bihe arimo. Because we believed she would not be up to today. Ariko kuva Imana igutumye mu muryango But wacu. right from the time God sent you to our family, Ndibuka mwigeze kumujyana njyaho wari uri na Auntie Evelina. I remember the time you took her to Ginger with Auntie Evelyn Yarwaye bitameze neza. when she wasn't okay. Kuva icyo gihe. And right from that time, Kuva icyo gihe no mubyibuka. right from that time, if you can remember, Mama ino munsi muzima. Mama had told today is still alive. Ntabwo mu bantu barwaragurika akuzi kurwara. Not even illnesses or any other thing. Hari ibintu rero bifatika So there are things that can be tangible kwibukiraho. that we remember you. Ikindi navuga Another thing I can mention, Imana ayemera. we accept and perform your God. By'ukuri kandi We believe in your God. no mu bitabo tukavuga kuri ba Mose tukavuga kuri ba We Dawidi read in the Bible and mention about Moses, David, and all whatsoever. ariko Imana yawe But your God turayemera kandi irahari. is alive and real. Kandi twahawe umugisha And we were blessed kugira ngo Imana ikugumishe mu muryango wacu. that God brought you to our family to stick there Iguha Agnes. and gave you access. Itorero rya Kanombe mwagahaye Imana So amashimisho. you Turashima Imana. we thank God. Jewe naje
ku bintu nka bibiri I came for 2 things. mu minota mikeya turi bugere iwawe mu rugo. In a few minutes we shall have at your home. Ndasaba yuko uza kundambikaho ibiganza. I request you laying your hands on me. Ntasubirayo ntongeye kwakira ibiganza byawe. So that I may not go back without your hands. Abaduhagaze mu cyumba cyawe, abaduhagaze muri Be it salo. in your bedroom, in your sitting room, or wherever. Ndagenda ubinkorera. Please do that. Mwana nshimwe cyane. Praise God. Amazina nitwa Isingoma Robert. Is Isingoma Robert, Ndi umuvugabutumwa. an evangelist. Nyoboye ivugabutumwa muri Faith Center. I lead evangelism in Faith Center muri Uganda. in the country Ku Uganda, rwego rw'igihugu. national level. Imana yo mu ijuru ibambereje. Be blessed. Cyangwa mubyara wanjye nabonye hano. I have here a cousin, Jane. Jen. Haguruka bakurebe. Stand up and recognize you. Imana yo mu ijuru ibambereje. Be blessed. For the undi murundi, We introduced ourselves, twabibwiye but Mama was not there. ariko mami ntabwo yari ahari, So let us appreciate Mama. so reka tumushimire. She has been our friend. Uri inshuti yacu She has done us well. wadukoreye neza. You know, that team, Iyo I don't know team why God made it. ntabwo mbizi kubera icyo Imana yabaremye. My wife had started working here, Umudamu wanjye yatangiye gukorera hano and she was a daughter to them. kandi ari umukobwa wabo neza, But I was a son, a very young son to them before kandi I nanjye came ari up. umuhungu wabo muto. So that is how God connected. Aho ni uko Imana yabyunze. They were not the one that said you people love each other. Ntabwo aribo bavuze ngo ngwino uhure n'uyu mukundane, But again, it came as an incident and it ariko happened. biraza biraba kandi usanga twese twari abana babo. The way Mama loved my wife, So mami ukuntu yakundaga umudamu wanjye and she had loved me before. kandi nanjye yarankunze mbere, Because for us here, you see Bishop and the wife, for us we are friends. nk'ukuntu ureba Bishop n'inshuti natwe We twari were inshuti, children at home. twari abana mu rugo kwa Bishop, And again, there was connection. ariko kandi hari And you see how we move like we are friends, we are a family. ukuntu tugenda rero tugenda nk'umuryango. So it became so intimacy byakoze ku mutima cyane that we are now real friends. kuko ubu ngubu turi inshuti nyakuri. Bishop can speak my language, Kinyankole, Bishop azi kuvuga ururimi ruvuga, and that one also connected me. icyo rero Because for me, kiranatwumvira I cyane. know very well Uganda and even also have failed completely. Icyo gihe ntabwo nzi neza ikigande n'urusoga rwarananiye, ntabwo njya kumenya neza. Bahita ni basaka mu Kinyankole, Uganda ibyo ni bihuriza ku rugendo rwatse mu gihugu. Bahita ibyo Uganda kandi no kwanigura basigara bashekera neza 22 years. Bashobora kumaze imyaka 22 baravuga ngabyumva ariko kananiye kuvuga. Kama favors we. Praise God. So we thank God. Ariko turashima We are Imana, Timurepuras. turi batimurekura, We are blessed. tukahawe umugisha. Ekirara kyemutamanyi obujulizi bwaffe. Ikindi mutazi ubuhamya bwacu, We are 12 years in marriage. tumaze imyaka 12 mu rushango. We have a child that God gave us. Umwana Imana yaduhaye, But biologically, people sympathize with us. We haven't got that child. ariko mu maraso yacu nta mwana turabona. But every time we are strong, Ariko igihe cyose we don't want people to sympathize with us. tuhagiye kutugeza mu gihe We know we are strong. Just pray to us to be strong. Because we see the love we have, other people don't have it. urukundo twe twifitiye n'abandi babifite. I've been a teacher of children, Nigisha abana very many of them. benshi cyane, And when I see messages they send to me, ariko iyo mbona ubutumwa I feel so loved and with very many children. ndabana mfite abana benshi, So it is important. so ni icy'ingenzi cyane Never sympathize with us, ajye mutubabarira, but just pray for us. ajye We mudusengera. are happy and we believe God has kept us very years. Who kept the bishop for 9 years? What is the bishop Is the myaka same God 9? who is keeping Niyo us. Mana And every irinze time we are natwe, becoming
young. kandi mumuze ngo So Esther, we just say hi to them. We are done. Kama yebaza bagishije kamera wansi agiye gupfukama nebaza mukama ndashima Imana ora family eno uyu muryango nebaza mukama ora mami. ndashima Imana kubwa mami She's married your man. ni mama wanjye nyakuri Wena nja nje nambera wene Kigali mbino i Kigali. ndi mu rugo I'm here Yes, amatiko yes. ndi mwana Ndi umwana hano naye nasanga omukwano gwa mami ariko nasanze ubushuti bwa mami. mami yanjagala nnyo Mami yankunze cyane cyane bihebuje. yanjagala nanzaala Arambyara arankunda arambyara nansirako ennaku ya maama atwara agahinda kose kuko atagira nyina. mama mwenyininyini Mbona mbonye mama yakuri. mami ndakunda cyane I love you so much mama. twagala Thank you for loving us. apostle doctor Dr. Apostle mwarakoze kudutuza. twagala nnyo Turabakunda cyane. tubagala. Muradukunda kandi namwe cyane My tukabakunda. prayer is Isengesho ryanjye riri kama bawa